Semir Osmanagić se bavi, razumeš, jogom, meditacijom, prizivanjem demona i to je onda problem, razumeš, tako da tamo gde prizivaš demone može da ti doleti kometa, ti ovaj dozgo pošle kometu i da leti perje, bato. Što tiče gospodina Milorada Petrovića, odnosno doktora Milorada Petrovića, geologa i tako dalje, ima ogromne resurse znanja na različite teme i stvarno vrlo inspirativno slušati ga. Cijela ta priča koja se priča i koju priča Semir Osmanagić i mnogi njemu slični, to je jedna okultistička priča, to je jedno, ali oni u to veruju, razumeš, jer oni ne znaju za bolje. A ljudi vole da veruju u laž. On to jako dobro razumije, on jako dobro poznaje i prirodu, jako dobro poznaje šta se pozitivno utiče na ljudsko zdravlje, na ljudsku psihu, na naš emotivni, energetski, intelektualni aspekt. Oni vole misterije, oni vole energije, oni vole demonska čuda, oni vole te lovačke priče. On je čovjek koji može da procijeni šta ste uradili, dobro ili loše, naravno. Mislim, čovjek koji ima veliko životno iskustvo, koji prati različite oblasti, osobito ono sve što je vezano za čovjeka, za čovjekovo zdravlje, za čovjekovu psihu, za... Sad kad je to poprivilo maha, kad tamo ide i Novak Đoković, koji isto veruje u te okultizme i te nebuloze, iako on ima puno pozitivnih osobina, što se toga tiče, to je jako opasno i to je veliko zastranjivanje. On je čovjek vrlo širokog znanja, velikog spektra informacija, obišao je svijet, živi u Americi, u zapadnoevropskim zemljama, svašta nešto zna. To je ta okultna ili mistična medicina gde demoni kidaju preko akupunkture, akupresure, homeopatije, iridologije, refleksologije, joge, meditacije itd. itd. I Semir Osmanagić je neko ko je u toj priči okultističkoj. Priča o nekim energijama, o nekim piramidama, piramide skupljaju energiju. Tako da je uvijek vrlo inspirativno i motivirajuće razgovarati sa takvim ljudima. Ta priča o piramidama u visokom, to je deo te satanističke, okultističke priče. Tako da smo uspostavili, ja bih rekao, jedno novo prijateljstvo, gdje se odlično razumijemo jedan i drugi. Tu nema nikakvih piramida, se razumemo. Ali što se mene tiče, može taj Semir Osmanagić da dođe u Srbiju, pošto narod je dokomni i neće ništa da radi, samo hoće da živi od tako da džebalebari. Posle kad je on to promovisao, te piramide, onda su ovi neki iz Srbije kao da ova planina Rtanje isto piramida, tu su neka energetska polja, neke nebuloze, skiduli fazone od Semira Osmanagića, znaš. I sad kao ima u Srbiji piramide, rekao, znate, otvarajte vi piramide na svakom ćošku, će dolaziti turisti da vi imate od čega da živite, pošto nećete da se bavite pametnim stvarima. Osnova današnjeg biznisa u našoj zemlji je pljačka, krađa, lopovluk, prevara.